Avui us oferim les millors caigudes de la tele. En el número 3 no es pot caure més avall. Com? No fuméis más. Ole tu, ole tu! I aquest és el número 2. Crònica d'una castanya anunciada. La que se avecina. A tirar-te damunt la taula. Sí, seguro. Aplaudiu. Boa, boa. Ei, 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 ei. Dale, dale, dale. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Cuidado! Bim bam! No. Pim pam, toma ahí. ¿Qué pasa, vos? ¡Que nos vamos a ahogar! Claro que sí, campeón. I per fi, en el número 1, la millor caiguda de totes. D'esquena al vent. Home, és que vaig a pegar-me-lo en totes les de la llei, saps? Com toca ser un bacalaire. ¿Qué dices este hombre? Se ha vuelto loco. Al costat, ¿vale? ¡Pa'lante no! Que però puc fer-me mal, no? Fa mal, jo he caigut d'hores que anaves pixat i... Vale, vagina. Hostia. Fa mal. És mal de rematar-lo. Hòstia, jo m'ha pegat! Vols dir? Com estàs, Quico? Quico, repetixo que no ho han vist bé. Atención, ojo, ojo. Atención. Vale, vagina. Com toca ser un bacalaire.